Jara hino ɗo taarika fiima antu heɗito moƴƴa. Fiino musidɓe Yusufu ɓen nawliri mo. Nawligu no mari battane hulɓiniiɗe. Hara hiɗa mari baaba gootoɓe worɓe rewɓe. Hara hiɗa welde e maɓɓe. Ma hiɗa yeddondira e maɓɓe. Ma hiɗon yeddondira hakkundeji mon. Ko non woniri. Hiɗon haani etaade no weldiron hakkunde mon. Ka nder ɓeygure Yusufu non. Hari kamɓe ɓe alaa e etaade no ɓe waɗira ɗum tigi. Taarika maɓɓe on no ka nder kitabul muqaddasi. Andite, hari ben gootoɓe 12 no e nden ɓeygure. Piiji waɗeteeɗi buyno woodi. Mi ronki ɗum ko Yusufu ɓura yiɗeede. Bunginaɗo no wawi wadde kala ko o faala. Ɓeɗen gollude golle sattude ben amen no okkorde mo kala ko o faala. Ndaari o bunginaɗo hara o yiwi dolake keso mo okka on. Ben men no yiɗi mo ɓuri en ɗum hina ko moƴƴi. Hari ben gootoɓe Yusufu ɓen no nawli mo. Hara heɓi miijoji. Ma a yewti yewtereji sugu maɓɓe. Nawligu wongu ngun ka nder ɓernde men no mari battane kaanuɗe. Hino nandita e huɗo bongo. Fuɗinaygo ko boni tun. Nawligu, ngayngu e yeddonire. Miɗo miiji wonde ko ɓuri e moƴƴude ko yewtugol kisan fii annabi Isa fii nden toɓɓere. Toromo yo ittanan Himme wonde den ka nder ɓernde am. Ben gootoɓe Yusufu ɓe waɗali ko ɓuri e moƴƴude kon. Toroɗen yaafuye ko ɗum si nawligu maɓɓe ngun ɓurti ɗuɗude. Hiɓe huli Yusufu. Ɓe jogitori mo wasi tawi o yiyetaake. Ɗum no sattanno Yusufu fii ko ɓe jogitori mo kon wakkoɗo ka nder ɓeygure makko. Ko ɓuri ɗum hiɓe jalde mo. Kono o huwirali wano ɓe yewtiri mo non. Allah yeɗi mo doole fiino o ronditora ɗum fow. Allah yewti Yusufu e nder koyɗol. Bimbi mum o sifani ben gootoɓe makko ɓen koyɗol makko ngol. Mi hoydi koyɗol tawi hiɗen e nder ngesa hiɗen haɓɓa ba'e. Tun waare an nden immi dari. Ba'e mon ɗen hunditi waare an nden ɗe sujjani nde. Ko ndu woni ɗum? Hara laamoto men? Ɓawto ɗum kadi mi hoydi koyɗol tawi nange ngen e lewru ndun wondude e kooɗe 12 no sujjaninmi. Waɗu doyi an o hoyɗowo hiɗa hooli hoore ma haa feƴƴiti keerol. Hino ɓurno moƴƴude. Hara Yusufu yewtaali ɓe ko Allah daalanimo kon ka nder koyɗi ɗi o hoyɗi. Ɓawto ɗum den gootoɓe makko ɓen ɓurtimo anyude. Ɓe suɓi wurin sortugol mo wonkikin. Hara hiɗa waawi yiwde ko haa honto battane nawligu hewtata. Ben makko kanko Yusufu felimo. Kono ɓe waawano yejjutude koyɗi ɗi o sifaniiɓe ɗin. E ko honɗum ɗum firi? En ɓurtay humpitaade yeeso fiiɗum. Ko Husaynatu wonno e yewtude mo. Mi weltanike ma fii ko heɗitiɗa kon. Hiɗen e saayi.